Nišlije poznate po meraku, ali i dobrom gurmanluku gotovo da ne mogu zamisliti bez barem osmine bureka. Bilo da je sa sirom, spanaćem ili mesom, Nišlije svoj brend stavljaju na prvo mesto kada su u pitanju pekare. Iako mnogi ne mogu odoleti ovom ukusu i mirisu, među njima su i oni koji u tome ne mogu da uživaju zbog netolerantnosti na gluten koji sadrži brašno od koga se pravi, ali je ipak za to našla način jedna Nišlijka, Marija Antić. Nekada je bilo nemoguće da samo i pomislimo da možemo da pojedemo burek bez glutena. Kad je meni postavljena dijagnoza celijakije, to je bilo nepojmljivo. Međutim, nakon godina truda ja sam uspela da napravim kore koje svima omogućuju da mogu kod svoje kuće da naprave naše tradicionalno jelo. Evo, ja ću vam pokazati. To su kore koje mi ovde radimo i sa njima, evo, postupak ide ovako, znači ređa se kao i za normalnu pitu, s tim što ove kore se rade od pirinčanog, kukuruznog i prosenog brašna i to je ono što je svojstveno ovoj ishrani, da ne koristimo pšenicu, koristimo isključivo pirinčana brašna, prosena, kukuruzna, heljina, što je u suštini i zdravije za nas. Moram da kažem da gluten nije uvek bio štetan za naš organizam, ali zbog masovne proizvodnje je to sada tako. Koliko je teško napraviti kore koje su bez glutena, to da kažemo bez tog belog brašna? Pa ako vam kažem da se jedino kod mene mogu naći, a da dolaze ljudi sa svih strana, jasno vam je da nije baš lako bilo, sada jeste. Sad je jedino potrebno uzeti kore i napraviti. Ali napraviti samu koru od pirinčanog brašna jeste onako malo teži postupak, jer prosto pirinač nema gluten, testu daje tu rastegljivost. Pirinač to nema i ne može se sa njim raditi na isti način kao što se radi sa glutenskim brašnom. I sada pečemo. Marija kaže da je njena najveća nagrada to što njene mušterije mogu slobodno ušetati u pekaru po pecivo koje manje više nudi svaka pekara u gradu, sa istim ukusom i istim mirisom, a bez toga da razmišljaju o posledicama. A za sve gurmane i one koji misle da je nemoguće, evo je bureka bez glutena. Za Happy televiziju iz Niša, Marija Janković.